Zdravo svima i dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas pripremam picete i od sastojaka je potrebno topla voda, suvi kvasac, ulje, brašno, so, šećer, kečap, kiseli krastavčići, jaje, pečenica, pršuta, kačkavalj, susam i origano. Ostanite sa mnom do kraja videa i pogledajte kako se ove picete pripremaju. Pomešati 200 ml tople vode sa jednom kesicom od 7 g suvog kvasca. Dodati jednu kašiku šećera i jednu kašiku brašna. Sve to lepo izmešati i ostaviti 10 minuta. Dodati 60 ml ulja, jednu kašičicu soli, i uz postepeno dodavanje otprilike 400 g brašna zamesiti testo. Pokriti i ostaviti 30 minuta. Testo podeliti na 10 delova.
kečap, origano, pečenica, pršuta, kiseli krastavčići, rendani kačkavalj. Krajeve premazati umućenim jajetom. Posuti susinom. Posuti origano. U prethodno zagrejanoj rerni peći 20-25 minuta na 200 stepeni. Od cijelog testa se dobije 10 piceta. I eto sad da ga probam. Eto, baš je lijepo.